istorija bio je 9. Montenegro Dance festival koji je okupio plesače iz najrazličitijih krajeva svijeta. Festival je završen juče, a njegov cilj je da ujedini ljude u njihovim različitostima. Te je tokom festivala bilo mnogo druženja i interakcije među svim učesnicima i njihovim gostima. Evo kako su izgledali performansi koje su nam pripremili gosti iz inostranstva, naša dijaspora i građani Crne Gore. U Crnoj Gori održan je 9. Montenegro Dance festival, čiji je cilj da ujedini ljude širom planete bez obzira na sociokulturološke razlike. Ova umjetničko-turistička manifestacija teži da učesniki i posjetioce festivala iz inostranstva zadrži što duže u našoj zemlji kako bi uživali u crnogorskim ljepotama, podsjeća direktor festivala Dejan Pešić. Nama gosti dolaze na festival. Festival je okupio preko 1000 plesača iz 14 zemalja svijeta. Ove godine u Crnu Goru stigla je plesna grupa iz zemlje na krajnjem jugu planete. Oj svjetla majska zoro, oj svjetla majska zoro, majko naša Crna Goro, majko naša Crna Goro. Ovako je počeo performans internacionalnog ansambla Balkan iz Južnoafričke republike. Predstavili su se kroz igre iz Crne Gore, balkansku svitu, šopske igre i igre iz Vranja. Je li bilo teško okupiti grupu da dođete ovdje? Pa da znate, nije baš tako lako, pošto tamo da bi dolazili na probe treba da putuju po 30, 40, 50 kilometara. Inače, grupa nam je internacionalna, kao što već verovatno znate. Imamo Zimbabveanaca, imamo Hrvata, Srba, Crnogoraca, Belorusa, Rusa, Egipćana, Izraelaca i tako dalje i tako dalje. Neki su ovdje i prvi put, sa nama je također vaša koleginica. Tamara Jankulovski. Tamara, da li bi mi kazala kako ti se dopada ovdje u Crnoj Gori? Predivno mi je. Prvi put sam došla i obožavam. I da li bi ponovo došla nakon ovog iskustva? Sigurno bi došla. Već niz godina na festivalu tradicionalno učestvuje plesni klub Belisima iz Tivta. Vericu Urošević, koja je osnivač kluba, pitali smo kakav značaj za nju ovaj festival ima. Poseban značaj, poseban jer je to jedan vid ponovnog rada, učenja, ponovnog druženja. Jedan od članova žirija bio je Kostas Georgokus iz Grčke. Na vreme festivala imamo i vremena da izađemo i da vidimo i plaže i lepotu koju ima Crnu Goru na planine i na drugim mjesta koje smo išli, Budvu, Kotor i tako dalje. Učesnici će iz Crne Gore ponijeti najljepše utiske. Uživam ovdje. Imate predivno more, a i festival je sjajan. Imate divne ljude i prelijepu zemlju. Impresioniran sam njome. Drugi put smo u Crnoj Gori. Volimo ovdje da boravimo i trudit ćemo se da dolazimo što češće. Također smo veoma zadovoljni organizacijom festivala. Festival je bio jedinstvena prilika da plesači pokažu svoje umiće kao i tradiciju i kulturu zemlje iz koje dolaze. You, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody, so we gon' dance until we drop. A little party never killed nobody. Right here, right now is all we got. Skip-a-da-pop. I listen
Glad that you made it. Look around, you don't see one person sitting down. They got drinks in their hand and the room's a buzz. At the end of the night, maybe you find love. They chit chat of the things I got and my stout reputation of keeping it hot. I'm the party of the year and my master plan is to make you realize I'm your man. Baš tako, Montenegro Dance Festival nastavlja se i u studiju jutarnjeg programa. Imaćemo još puno plesa kod nas, ali prije svega da predstavim naše drage goste. Sa nama je direktor festivala, je li tako, ove divne djevojke i vi sa njima, Katrina Sajs. Dobro jutro i dobrodošli. Dakle, vraćate se za nekoliko sati puta. Your impression? We've had a lovely time. The Montenegro Fest has been wonderful. Because dance is so universal. It's been warming. We have such beautiful people around us and meeting new friends from different countries. Upravo iz Australije je bila najmnogobrojnija grupa, možda i najveća koja je ikada posjetila Crnu Goru. Jeste, pa sigurno da u istoriji Crne Gore još nije došla grupa od 100 Australijanaca da nas posjeti bilo kojim povodom. Tako da smo mi jako ponosni na činjenicu da smo to uspjeli da organizujemo se u poznijim godinama. Dobro. To su inače majke i bake i sve su između 50 i 65 godina. Divno, da ih vidimo onda. Izvolite. Bravo, hvala vam puno, Dejane. Baš ovo nas inspirisalo za jednu divnu poruku koju evo upravo vi možete poslati. Da će na našoj sceni uslijediti smjena generacija, a imamo i novu gošću. Ona se zove Heidi O'Hara i dolazi iz Australije. Good morning. Good morning. Kakva su vaši utisci o našoj zemlji? Kako ste se proveli u toku Montenegro Dance Festivala? Oh, it's been beautiful to be here. We've seen so much of the country and we had no idea really what to expect and what Danny has created for all of us to meet so many wonderful people and to have such a positive experience has been excellent for our students. Heidi vodi ovu grupu djevojčica, ona je odgovorna za njihovu koreografiju koju ćemo vidjeti, je li tako da? Modern dance, hip-hop, akrobatik. A koji je možda najpopularniji ples u Australiji? At the moment with the young people, mostly it's modern dance, hip-hop, commercial jazz, but ballet and contemporary are still very popular. What we're going to do now? We're going to do a jazz, a short jazz now, yes. Divno, da vas vidimo, hvala puno. So high, we can't come down. The world can't touch us now. We're running wild, we're making out. The world can't touch us now. We can do
Oj, ha! Oj, ha! I još će se plesati na našoj sceni. Sada ćemo pozdraviti i nove goste. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dejane, naši gosti govore naš jezik, a dolaze iz Južnoafričke republike, tačnije Zoran, je li tako? Da. Zoran Lagator, Jeste. porijeklom sa Cetinja Tačno. i njeguje sve što može da se njeguje balkanskoj Južnoafričkoj republici. Koliko je moguće? I pa koliko je moguće? Pa, puno, može sve. Tek ćemo da vidimo sad kad se pripremi scena, najbolje govore plesači. Dobro jutro, želim i vama. Dobro jutro. Kako ste nam ovo donijeli pehare? Ovo su Znate, nagrade. ovo smo osvojili sinoć. Ovdje piše Montenegro Dance Festival Grand Prix. Ovdje piše Montenegro Dance Festival Winner. I na ovom trećem piše Montenegro Dance Festival Winner. Znači dobili smo nagradu Grand Prix festivala u kategoriji folk igre. Dobili smo također Grand Prix za Winner. Ja imaju diplome. Ovdje vidite ovdje. Molila bi da se zoomira, najbolji koreograf. Najbolji koreograf u svim kategorijama Montenegro Dance Festivala, specijalna nagrada žirije i tako dalje. Dakle, članovi ovog sastava nisu samo ljudi balkanskih korijena, je li tako? Ne, mi smo internacionalno društvo, imamo Srbe, Crnogorce, Makedonce, Hrvate, Zimbabveance. Koliko je vas došlo u Crnu Goru? Pa došlo nas je 15, da kažem skraćen, ima nas oko 30 igrača, ali velika je razdaljina, karte skupe, nemamo sponzora. U stvari, prvi put smo dobili sponzora, to je gospodin Žarko Kaluđerović iz Tifta, čovjek koji ga nismo znali, kupio nam je 7 karata. Uveče smo poslali mail, ujutro dobili odgovor. Čovjek vjerovatno koji mnogo voli ples. I normalno, zahvaljujući Dejanu smo tu, koji nam je uputio poziv i koji nas je baš domaćinski dočekao. Tako da se zahvalim u ime svoje i u ime grupe. Koliko ste još u Crnoj Gori? Koliko ostajete? Pa igrači, većina njih kreću sutra za Južnu Afriku. Ja ću biti još neki 4-5 dana i idem ja. I vi se vraćate. Koliko ste, rekao ste da ste tamo već? Pa 9 godina. 9 godina. I kakav je život? Najljepše je u Crnoj Gori. Dobro, to smo i htjeli da čujemo. Šta ćemo vidjeti? Šta ćemo vidjeti danas od vašeg ansambla? Crnogorske 2 poskočice. Da vidimo imamo malo preplanulog igrača koji će isto da... I eto možemo reći Montenegro Dance Festival se polako završava, oni prolaze kroz kadar, ali i to je lijepo. Hvala što ste bili sa nama ovog jutra, vidimo se sjutra ponovo u 7.